سوزت أفسه الفصحى حضرت فصیح زبان صلوات اللهم صل على محمد ساری روزن بشو کہ حضرت عباس نے سب کوشچن پر احمد موضوع لگو میانی قبر فدا پک سب برا احمد موضوع تو جائے چر پات برا احمد موضوع اللهم أفسه الفصحى حضرت فصیح فصاحت بلاغت ونمود موضوع تمام گردمی امید تمام يلوان حديث أنا أفسحها من نتكا جوهرو لبيقوش ماني يزيورو وما ينطق عن الهوى ونمود موضوع زاني امر خدا كرهن نزاه نطق وإلهام بوحي الله
खन संज गोज सखन वरो माने दावरो सोर सिर बावितो ओस मलक अथदारान कथन ओस मलक अथदारान सर्वथा पशु के महिबो ओस मलक अथदारान कथन ओस मलक अथदारान कथन जबरैलो जुवदान वत Zav an Nabiyan Zav an Nabiyan Avoylo Tahdi Kaliman कलेम सुनाव विरद ज़बान तलाज़ मैंने मुद मौजू हक सुबहानस कैसा लगने त्रुवाखिर में सजिस लकुनात सपनु सहाक कथन गोश गो मुसन्निफ करान बयान खुदा वन्नस पन रहमत से सान नाम वातन अस्ताफन सा कर ये कलीम सुना विरद ज़बान ये पन ज़बान मुबारक पे उन जनाब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम नाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजस लकुनत कजर चुल हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तद बोजस खालिक अकबरन कथ सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद
कोर हल्का दावूद असरो तहद दस्त कोर हल्का दावूद असरो दस्त वो मौजू शीरीन मकाल तहद शीरीन तो दम ईसा परवरो रो तहद खयाल जुज़द तहद सपोन नुह नजे नाव हथे सुनाव हथे तलाश बने मौजू सफीना दस्त हेचनाय पकनावोन पता करना बा मारिफत आगा सलीम मर्तजा समझन दोजदार उसने माशूम सपना शाह संजनाव शकर रेज जव तेज शकर वनी वोद मौजू माने लबान कलाम लबान कलाम सोय सखोन राज़दार असरार नाटक कलाम सुनाटक सोय लगत दान जबान परवरो हक सखो
Yorçan आवाज ayvan. Maçıva mavlasın. Divan çeker. Tüyüzü koşar pati mamusun bir blok avuz mozu bu baş var. Bayya avaz. Adamız da pat nazar kihin. Tüyman jori kihin Cenab-ı Zeynep Sıdrı şok. Kohun van koduk dair van ki yevan niyam. Soyun lagatıdan zaman parvaro hak sakın. When mavzu sevi andaro sas zaban das zevi Hadi İmam-ı Zaman Aleyhisselatü Vesselam avacı bulun salva. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Garbayan anna mutakallimu Musa vas. When what mavzu zane İsas Javunuy Javunte Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kay bayan anna mutakallimu Musa. Bana farmavana Ağali Murtaza Aleyhisselam anna mutakallimu Musa. Yem saat Hazreti Musa kohi turas pet khasan os kuli mazaz gasa khale ki akbar se zabani katı Hazreti Musa Ağali Murtaza Aleyhisselam karam farmayız tu mosuz bakaran khale ki akbar se zabani Hazreti Musa sayit katı. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İsa zavunu zav intizani. Yem saat mazay Hazreti İsa ala nebina aleyhisselam'ın katı kari son Mevla Cenab-ı Ali Murtaza Aleyhisselam karam farmayız tümosuz bakar ama Hazreti İsa katı mazali salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hadi aşişiyen mazı azvani ali yazı bila kakam badahan. Yapar uç tarik aşvana ali yazı bila kakam badahan. मगर आठ गसी गवाही कहाँ दोनों मगर गवाही को साज देवान तहाँ से ज़बान क़ुदरत खैरुल अनाम बोझ कत खैरुल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचुस गवाही दीवान जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ओस करान खालिक अकबर से अर्शस पर कथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सोयना या अनवरो हक नो
कि मजलिस मज बिहित जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दशुन किन ओसुस बिहित हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पतमज तशरीफ आगन अली मर्तजा अलैहिस्सलाम सलाम इन बजा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम आगस अली मर्तजा अलैहिस्सलाम से करन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सुन थोद वथुन एहतरामस फरमोन हदीस कुदसी में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई अखी अतक़ूमु लिहाज़ल फता म्यान बाई से क्या जुर्सु ताज़ीम आगस अली मर्तजा अलैहिस्सलाम दबरस या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा सपन आलम अरवास मज बनो में युहायो अस्ताद यल में काले के अकबर वडो सुकुस तो बकुस अलजाज बिला में वन मस सिता तो बता आगन अली मर्तजा अलैहिस्सलाम कर में आलम अरवास मज ताजिम तब काले के अकबर सुशुक रब्बुल जलील बशस बंदे जलील अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हजरत शाह कलाम बयान हजरत शाह कलाम बयान सोई लो गोया बयाक ज़बान Don lafzan o so don lafzan o shlo akuy mane शरकत बारने अजलो आसुक कुनिको शिरकत जबराइल अजलो रट हसकत यलि दोन लफ्जन अकुई मायने हासिल यानी खालिक अकबरन ये कायनात बनो लफ्ज कुन कोर इस्तेमाल खालिक अकबरन सूरह यासीन पतिमाई इज़ा अराद शैअन अन यकूल लहु कुन फयकून लफ्ज कुन कोरन कीफ गो अबजद कबीरस मज वु बह सत करवस तकसीम तत रोजन 8 नून गो अबजद कबीरस मज 50 बह सत करवस तकसीम तत रोजन 2 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो 2 दुनमत बह सत करवस तकसीम तत रोजन 8
अली अलैहिस्सलाम गो अबजद कबीरस मज 110 बाइसत करोस तकसीम तत रोजन 2 अली गो अबजद सगीरस मज 60 बाइसत करोस तकसीम तत रोजन 2 दबा खालिक अकबरन यली कायनात बनो जुगवा थाइनस मोतबर अख जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मर्तजा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लफ्ज़ कुन कोन इस्तेमाल बारनन कत शरकत औसुक कुनी कत अजलो या अजल मतलब गो अलिफ जियत लाम या अजल गो पत वत ओस कत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मर्तजा अलैहिस्सलाम ब्याख अजल गो जब्राइल शहर कत रट हस कत यलि ओसुस अजलो यलि पर कर हस मुनकदा अमे विज यलि दपुन खालिक अकबर सल जाज बिला सिटा खा तो बैठा खा अजल मतलब गो मुअत्तल करुन सस्पेंड करुन पन्ने दफ्तर में पन्ने मकाम हमद मवज़ू अमे स्टेज पे वालुन आन जियत लाम अजल मुअत्तल करुन मगर ओसुक दोन लफ्जन अकुई माने हासिलो तिकत हजनानो यलवन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुंतु मौला तमामन कुरन अर्ज तमामन फरमाइश करन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छिवा अति अख बदन त जसा तुमने बे करियो लगा तो बस बदन त अक्सर जो आगली मर्तज़म तमे मुजब हदीस कुदस में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन वलियुन मिन नूरिल वाहिद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बस खुदा करनो इमाम हुसैन वद बन ताजदार से माशूर एमसी हुसैन अलैहिस्सलाम सदरी ये मजलिस करने मगर हम पेत्रन पोमे याद बस कलाम अली कलामुल्लाह माने कुरान सोन कुरान गरस मज परान गो कुरान सामित कथ करन वो कुरान गो आगली मर्तज़ा अलैहिस्सलाम सुजवान ला फता एहतराम वाला शुबरात नजात हैदरो कलामेशा गो खालिक अकबर इमाम हुसैन बरकत इमाम हुसैन सु पार पार बदनी शफी खालिक अकबर ब्रोखन सान गुनाह करे गुजरा सान अम्बात नस्लाम कर रहमत मगफरत दो जनाब ज़ैनब सलाम राशिद बरकत योसुक 40 मुहर्रम करे करबला मज नसीब शुबरात नजात कलाम शाह हैदर तुलाथोद योस है नाम अली सुने शुबरात नजात कलाम
मुश्किल कुशा अली मर्तज़ा अलैहिस्सलाम यमिस युस मुश्किल बबाश अली मर्तज़ा अलैहिस्सलाम यमे मजलिस बरकत यमे आन कर उस मुश्किलात आमीन हाजात करो रवा आमीन तो अंदोय नूरन शो हुसैन सानी सोजुन मा Zanvizay bir karar kurtaş Hanmargano Dünya ونون موضوع مقام سوزی شان والا آین با دنیا سناب سید شهدا الاسلام Kan malime vano Geliyor dünya Suzi şan vala بدنيا غزنا بسيد الشهداء يا دنيا سوزي شان والا Bewafa dünyasımız teşrif olan Cenab-ı Seyyid-i Şuhada Aleyhisselam. Yakır Fatıma-i Zahra Aleyhisselam. Tayyası dedi panin mahşeru Hatun Baram mazlis Karni zikir ilahi वापस आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुन मज़लूम सुन खाली Zar zar vadan Fatıma-i Zahra selamun aleyha. Etmazunuz teşrif babın Cenab-ı Aleyhisselam. Ya Zahra gamgin kâzi. Hüseyin aleyhisselam çunu manzilismez. Cibril Emin aleyhisselam adımız kensel malaikana ziyaret karneyi. İmam Hüseyin'in Kudayırımın arşesi petkarın İmam Hüseyin aleyhisselam. Ama bevafa dünya. Kâ bu şuraya dünyasınız. Koyta zulmü Karbala neresi
Şamdad katar piran am me bozanı kam bozdu Yeli İmam Hüseyin as boytu gabaru Marık Cenab-ı Seyyid-i Şuhadar İslam'ız Kâvedan imamısın Oğuz Vadan Yeli İmam Hüseyin as Moyuk Kâvedan İmam Hüseyin Aleyhisselam Osvadan Bazir asgum das Travani canım oldum boğazı İman çavuş çane Abbas marnı Nacamana Reşvat Tacım bu ayda Hazimam Hüseyin'es Bani Pani Cani Mukkadi Sandat Hüseyin Bayo Rakçamana şu dava Abbas Lesaması Bahbazir as Gomdas Abbas Kam kurtam bayo Vakit kayamızdan sadavası bayo Yagumdas Abbas Sabahı çarşan geçün
उम्मीद ओसमना पहलवान बायो कुन कनिकना अलमदार बायो जान मर्ग जेरास गोमडास अबास Bayo Baziras Gomda Abbas Marad क्या वदान मजदूर करबला Nasbayo Baziras Gomdas Abbas Marad क्या वदान मजदूर में करबला इमाम हुसैन बायो बजियारास गोमडास अब्बास क्या वदान दुखनस बायो Chane soit bayo Masha Doksha Hasunona Masha मुश्किल आओ जनाब दोपन वाले आवाज कर मुश्किल कुशा से आलो क्या वदान इमाम हुसैन दोपन पानो ये नावन क्या बाबा जवान सालो एहतराम अली मर्तुजा पोत्र दखत इस्ताद वथ प्रात जवान अतुल नरी ये अली मर्तुजा इस्लाम वो सरजमीन करबला उसमें क्या कर अली मर्तुजा मन पुत्र मार कारवा Patır bir bas. Ordu barbandı başlağı meclis. Bas ya Mevla. Aram oyna. İmam Hüseyin Esvare aram oyna. Karbalıcı sarzemini pek votuk. Cenab-ı Resulü Khuda sallallahu aleyhi ve sellem Ali Murtuza İslam te apan potru veli. Fatıma Zahra İslam İmam Hüseyin Mustafa İslam. Magar aksada gı Şam ki kayıp khalmaz.
बस Oskalokmut Ahli baytan Bas. Sadaydı ben Cenab-ı Zeynep'in selamını alacağız bile halkımdan. Bas bak değil. Oskalokmut Ahli baytan Şaman Karbala muşrumun malino Basit'i mi alın? Davadan Zeynep selamını Dapavan Sapıravmazı sapıravan Zamana İslam duydum olmuşum Hayır Zeynep'e de bak karımalar Abasımarino Camı tadrim bayo Sapıravmazı sapırav Vece uşam Grutlu Şam maşbayo Kalvaz yarı Zeynep'sin Edik Kubay Hüseyin isminiz Sapıravmadı sapıravmadı Yurgu Sapıravmadı sapırav Yurdu Hani sorana yavmalın yolu Sapıravmadı sapırav Yurdu